Ćao ljudi, ovdje je The Serbian Games and Tutorials of the Two Brother, ja sam David. Pa, danas sam rekao da ću napraviti tutorial kako napraviti mač, motika, kramp, lopata i sekiru u Minecraft. Ovako. Šta će sve da vam treba? Treba će vam prvo drva će vam treba za štapići. Uzet ćemo ovo, znači štapići pravite od bilo koje drvo. I to pravite tako što samo uzmete, pravite ovako, ja ću tako. I sada, na primjer, vi možete da napravite to sve od drvo, kamen, dijamanti, zlato i ovo, metal. Ja ću da napravim, znači, od drva, vi sve to pažljivo gledate, nije ništa teško. Ovako, kako se prvo mač pravi? Stavite ovako, zapravo ne tako, nego stavite jedan štap tu i ovako dva drva stavite. I dobili ste mač. Njega sada uzmete. Kako se pravi sekir? Stavite tu tako po dva ova. Dva štapića stavite i stavite 3 drveta. Evo sekira. Kramp se pravi isto, sad stavite 2 štapića i 3 drveta ovako. Znači tako. Motika se pravi ovako, znači stavljate 2 štapića tako i stavite 2 drveta ovako. I evo motika. I lopata se pravi, stavite tako 2 štapića i jedno drvo. I evo to vam je lopata. Znači, evo vam lopata, motika, kramp, sekira i mač. To je to ljudi, to je jedan bio kratak tutorial kako napraviti mač, motiku, kramp, sekiru i lopatu. To je to. Pozdrav ljudi!